mwaramutse ncumugani ngutaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Hezbollah ntabwo ari izi byirimo gukina nabyo, yakinye umupira itamenyereye, yateye igitego itsinda nabi, yibwiye yuko guhangana na Israeli ari akantu toto cyangwa se byoroshye bwahe bwo kajya. Abangaba ntibavugirwamo, ni ibisimba mu bindi polisi nukanye nako ni abahanga mu bahanga, n'ingabo zikomeye ku rugamba. Tugiye mu ishyamba baba abami b'ishyamba nimba ntakabirije. Isirayeli izwi ubuhanga bukomeye, ubutasi budasanzwe n'igikoresho gikomeye. Uzumva bamwe batera n'urwenya niba atari impamo bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbona ngo zirakomeye bene aka kageni. Akajiro bafite n'abayisirayeli n'abayahudi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo bahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzari ko bazavuga n'abisirayeli, uyivuze n'Amerika yagushonda. Uyu munsi rero ingoma ziguhinda imirishyo muri Asaza bwo hagati. Abarwanyi bo muri Hezbollah ba mu gihugu cya Lebanon bamaze iminsi bashutura igihugu cya Israeli. Israeli yabagabye igitero cy'indege maze bararakara ku rwego rukomeye. Icyo cyabaye kandi nyuma y'ibikorwa birenze kimwe byagiye bivugwa kuri uyu mutwe, byahitanye bamwe mu bayobozi bayo barimo Fadi Shkulu, Ibrahim Akele ndetse yewe n'abandi bakomanda bakomeye bari uyu mutwe wa Radwan. Byagiye bibabaza cyane Hezbollah kandi kavuga ko igomba kwihorera. Gusa umutwe wa Hezbollah nawe utawita umutwe nk'imitwe isanzwe nka yindi usanzwe uzi nka Red Tabara n'indi nk'iyo ngiyo. Oya, uyu nguyu ngo urakomeye cyane kurenza ibihugu byinshi cyane ku isi biteraniriza hamwe. Namwe mutekereje umutwe w'igisirikari utegamiye ku gihugu 100%, ufite za misile na rocket barirwa mu 150. Igihugu cyenyeshwa kwa kitabitunze, uzabaze wumve. Hezbollah nayo riratinyitse cyane, igabwe igitero na igaba ikindi gitero. Ku munsi w'ejo by'ibyavuzwe neza ko Hezbollah yihoreye cyane kuri Israeli, igaba ibitero byinshi ku butaka bwa Israeli ndetse n'igitero ku murwa mukuru wa Tel Aviv. Bari basiri ibirindo bya Mossad i Tel Aviv, bashaka kwerekana yuko Hezbollah iri maso. Nyamara bivuga yuko endome y'abanya Israeli igerageje kumanura kino gisasu nubwo byagoranye. Cyabashe kumanurwa mu bugufi cyane bwo ku butaka, birangira no muri giturikiye ku butaka nubwo kitangije byinshi. Niyo mpamvu kuri Leta ya Israeli bavuga ko bakiburijemo. Nkuko bigaragara, Hezbollah yavuze ko itazigera hagarika imirwano bakorana na Israeli, bitewe nuko bo batangije imirwano basa kuri Israeli kubera gushyigikira Hamas, umutwe w'inshuti zabo bose n'abasilamu b'Ashia. Hamas yiba muri Gaza n'igice cy'uburengerazuba bwa Israeli, mu gihe Hezbollah iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Israeli. Bavuga yuko rero kuva intambara muri Gaza itararangira, Hezbollah nayo idafite gahunda yo kurangiza iyi ntambara. Ni nkubwira ibigiye kuba suraza kubyemera. Buri kantu ndaza kukarambura, ariko kamunyuriho mu ncamake niki kikuvugwa none ahangaha muri za page tubitsa. Hezbollah yatatswe nanone ku buryo bukomeye, yawe rindi somo rya gisirikare rizigo mu mateka. Mu bana banyu muzari mu makayi bazigiramo, baziga ibitero bikomeye cyane Israeli kugaba kuri Hezbollah. 2024 Israeli yasutse ingabo nanone ku mipaka ibahuza na Lebanon, baritegura kwambuka ku rugamba. Ntabwo babandi bari yasanzwe bariyo, ahubwo nabandi bashya mu bahamagawe kandi harimo n'abademobe Reserve Force babaye ya Israeli bagomba kuza ngo gufasha Israeli guhangana ku rugamba. Ibise nk'ubyira byizera igitero cyapanzwe ku rwego rukomeye. Ndakubwira uko operation gutera muri Lebanon yapanzwe na Israeli, akantu ko kandi nta na kimwe mvanyemo, byose ndabirambura umurongo ku wundi. Reka mbere ya byose ngo ikaze, ariko nimbura umuhinzi wa pome cyangwa se uza guhinga pome, uyu ni umwanya mwiza. Ufite ubutaka, ufite jaride, ne wakingira pome, hamagara kuri 078 15 24 cyangwa se wandike kuri hingapome@gmail.com bagufashe kubona ingemwe za pome zerera umwaka ndetse umwaka n'igice. N'ingemwe zibanguriye bituma zera imbuto nyinshi. Ntucekanwe n'aya mahirwe, zira mu Rwanda hose. Tugaruke dufungure page ku makuru yacu. Umuriro ukomeje gucanwa muri Asaza rwo hagati, ubwoba buri kudiha mu mitima ya benshi muri Asaza rwo hagati. Abanyayisirayeli bari muri uko niko imitima yabo irimo gutera. Nyamara abari muri Hezbollah bo birushaho ngaho imitima yabo nikimeze. Baribaza niba isa ishize indi igiye kuza bagiye kuyimara badashyizwe munsi y'ubutaka. Ndavuze batabarasho za bombe na misile biremereye.
bitewe n'imyivumbagatanyo ndetse n'uburemere bw'intambara bukomeje kujya mbere. Ni imirwano biteganijwe ko ishobora gukomera cyane ku rwego rudasabwa.